Job training. Kumawood Training Institute. Aye Kumawood TV for at the job training. Ghana for nyina. Ye the enamienu esi ho. Achretre ensa no nyuma bi te say fresh yogurt. Sani esi ye fresh yogurt. Bees making. Sani esi ye ahwene de to ye nsa ne esi fefefe. Liquid soap, shower gel, floor cleaner, parazone, ice cream, banana and strawberry ice cream. Afei so ye besan so achretre 3D epoxy, biodigester. Sansa no dwuma we nyina no ye de namienu pe esi ho na ya chretre. Ejebo ejananya ababedru Kumawood Training Institute Jumedie Stronko ayede ebremo no enye dru wawie memene da we be na woche na se jumedie kesie ba na se jumedie ya ben ho a empanyimfo ni adaje wo poso ne de da ne de nyina ye beben mo ne ye ne mo atwetwe enkomo kakra bi afa jumedie ya be koso na se won so tifie na wo adwenkyere bi de masa jumedie anaso wo asembisa bi masa jumedie ya na wo frɛ na kyese wetimi abisa wasembisa no empanyimfo nso atena se die den ya omu nyina be yi wo no kama me wo CEO of Kumawood TV Mr. Samuel Dako ewa Hasans na me wo Mr. Benjamin enso ewa menchen ha ono omu mienu nene ye ni omo eba bi di enkomo afa Kumawood Training Institute. See you Madam me mo akwa baba Kumawood TV mejo so wa kasa wuti ma sanity when you atena see die na chese ye ju see you na flo sema no Mr. See you Kumawood Training Institute jumedie abenya wianes enche na chese memene da we na wotwe a ebe na chese di jumedie ni nyina agu apaso dendende eden na wo kafa sa jumedie yo medasi na machia ahwefo mamohwe ye Kumawood Training Institute no ye dia base ye beboa ama omo a sebi omunin sa na odwuma obi wo ha wo ya ban adwuma but onin sa na odwuma very bad so we adwuma na wa wonni o handiwork like won sa na odwuma bi a good trim bibia akobasa no betima fa e de ye adwuma what I say eno na ya tena se won say okay your viewers among for hwe de bi yi movies ye stories ye nema bebre ama manfo ni je ho ye mfa saade we nso mra na ye makyerɛkyerɛ manfo no munyansa na odwuma na eno no embo wom obi wo ho asebe oton ice water tonsuo e kwa ho o de just 300 Ghana cedis eba so na waton ni nyina sika na wabesua nsa no dwuma o de 50 cedis betima to ho equipment ede aye enya 500 cedis simple adwuma o de sika ketua bi hyemu a ebema o sika kase bebre sa enwuma nketenkete no na ye ne empanyemfo aka bɔ mu sɛ yɛmfa ma ahwɛfo ene o mo doyen a mo hwɛ Kumawood TV na yɛmfa mo wɔ mo na omo so nyansa no adwuma emfanto ho na enne wa nyusu adachi bi obo yusu menipa bi tu kwan ko amonone na okoduru ye no ope adwuma ye wow sanity enti na ye dwene ho so okay ye nya bibisa ne mfama for omo hwe Kumawood TV ye bonus ayede ema omo eno no because o hwe price na ye gina na o hwe niema ye se ba kire biodigester 3D epoxy liquid soap shower gel floor cleaner bees fresh yogurt makeup nko akra no sebe wo wa ko tena ba bia me ye woni makeup no nko akra no enya de ketwa sika kase pa na wutua 300 Ghana cedis 3 million. Ne da cho sa ni ma we nyina
obi beka say e be ye den na watimi de 2 days esua sa na ma wenyina me pa cho unti na bia obusa sa question sa na ma wenyina no enya de bia ne ye din o eno anse a kire o say me be kire o say ye kontomire nkwan na kontomire nkwan no okwoti dun kontomire na wo de si jaso na wo de si jaso na wo wie no apoto na hono na wo de si na do na eti ingredients ne beto so we kakra e be so we say na wo de yes ade no eno na ye be kire e just trick kitwa bi na ti kontomire nkwan na wa ye wie de pa de mi nye de o okay eno na ye kwa abasho treo ama wa hu simple na so what mi da koye oduma that one there is just an example say kontomire nkwan dey I no be free fie but say me ba be suan kontomire nkwan wo Kumawood TV for no there yeah come on example no example sa da unim kontomire yesin kontomire nkwan na kwa ba na abefa so ade be fantini bi enam no yenise o say obaye nam lesen o say bia wo dey encha so na say be fanam gum timoko tremo fantini gu ye no ne ye be kire no bi gwambo antini bi guma na atima na say antirim tie kire o ma wo hu tie do is anete sanity Mr. Benjamin ye trade the way ye 3D epoxy na 3D epoxy no kwan be so na ni fa ne ba obefa so hu ni nyina ye simple sa within just 2 days no yo it is that can simple ba unya me ye dey anya simple ba wo ba ha sei na ba ya me bi am kam se 3D epoxy no ye kirewa ya chakura no ye kirewa ya chakura 30 minutes ni a kirewa wi 30 minutes wow would be see 3D epoxy bibia e na nya se ye kirenya ade se ye be gina board so na projector ya ma ye no yes enya projector na practical okay no ko de bi am kan ko bi training no the projector ato down ho na ye pictures said ye ka se TV so ya na bi yi bana e be de no hunu ne ye so what you say it said wa hwe ade wo YouTube na ade no wo hwe de we bi esi ya ade no YouTube no ye no wo hunu na ye be hide ade bi hwegu from fast so what you say ha wo na say ya ade na wie we no wo ba e kwa be so ne ye fa so a ye mix enoma no say na be no design na wo mu na say ebi wa te say fish wo picture eyi aba no sa eje wo picture na pese yemfa nto da ho ma picture no be dey na matumi dey on say me kan see e hu kakra ma na be onwanwa me see eje fa picture ma me wo dey pie free dem on wo be ba na picture no me fa mo ho be ba ni aye na ati say da wo onum so what I say the shadow da ba picture na da down one as a grassy wo wa ye ni ade na ye pe no na one way out one na do send na mani na o friend be to say ye no na wo wisdom say na e be den wa ye just adiketu abi brada no ye kirew na 3D ne mpembe no bo no ma obi be fro be say na mba che de ceiling de aka ho mo kire fro de ka mo kire wo de ka ni nyina so obi ka se wo kire 3D epoxy ye kire ni nyina na difference wo ni say ye wo metallic ene wo 3D no 3D ni na picture wo mu no ye na bia metimi do picture ye na bia fish boom ase ocean bi utimi di forest e bon ma asore kwempa betimi na say Jesus da asore da na chi e bia afo ne yes ye no ye 3D with pictures ni ye metallic ni de a plain one ye na ye bi wo industrial e bia bi say companies and I say yeah shopping malls from no ye no kwa as a thousand you have to buy a flat straight a grassy surface what from one as a light e was as light mo yes so light gas one was see no turn ma as there from one light ni pie ba ye na metallic no e fe pa de ne be cho ni nyina tie ga ye cho ni nyina ye tro bibia e ya kitua bi na wo hu ade bia am ka se adwuma bia na na se bibia no yes first no bitim ko sua ade pam about 3 years and 4 years and no so bi sua ade pam 3 months pe no apon no sa and na aban workers no de o ma ade pam for no 3 months and no bi sua ade 2 months ko betim apam apon so what I say ni na na first na adwuma so ko sua eje o na ye madama because akwa no pass wo so no nti no wakwa se bronya do ha na beto no mama o so kuma ta ha na be siu batum sama o ba chiri nti adi bo no ma se du se wo be ya no asoma akra no wo betwa ayi style bi no se
je ko ti akoto ade me so no was a tomame party bo ma hunhunu 2 di 3 years adeketu abunya hu ya ka wa kra 5 months ba wa ene 3 months nkwa ndi sua de pam adisua pam so ati ase enti adwuma bia na e wo no secret ni ebe yi ama no enti wo ba na de be se hu bia hu e ye practical sa do wo be ye bi ye no wo ye wi aso do nsa ye bi dia kofi akwakere ade be be na bia practical se wo di bi be kofi enye project nti so akọ ba bia kosua na di projector na kire wo ye magu okrompo otimi kasa me be ya ade no na o de ade ni bia be suo obi kan bi kire obi frɛ phone so na nze na o report say o to ko program bi o mo se ye be ya ade o mo ba no ase ama mo pipa na de ade ni be si wo no mo o se bi na ma ye no o kwa kwesi say yampo wa di say ma kire Kumawood ye nya sa na dan ade bia ye practicals bia ye na bia na practicals o ko say ice cream o di be kan wa no be hu say o be say o di coffee o betimi di bia coffee 3D ya okay pese wo ye bi na wa nko o di coffee wa ba ye de akọ because e ma certificate Kumawood ma certificate die na ye gyan so dia ma certificate no so mpon wa ye ma yes and na wo ye obi adwuma wa wie se me kọ liquid soap ye tire wo ntimi nye na anya wo kọ ne sai by digester wo ntimi ye bia bees making ti na ba ye e bia wo ba se wo ba be fresh yogurt and so ohunu na wo kọ no aka sa ampa ma hunu ade ne ye enti 3D ye poison no I want to let them achieve what metallic na 3D o ba da no ye che obi bia de ensa na ye obi so no osi mfidi ye nye mfidi bia na yusu o 3D no na dwuma ni na tse de wo ye painting no and no me mpese me kan ni na o de omra no mesua ye ko ba digester na so na che say eno so be chechim ka ba digester so enne obi frɛ no obi say be ye de ma gas na ye biogas ye no ye biogas ye bio digester de ne obi ye bo ni fie o frasha na ahye okay toilet e wa bonten enne o frasha na ahye asase kuma bi de bia me kam se we no ibroni beka se economic ate se won say sika bia yes okay because one so me kan eje wadi wasas kitu e bia quarter pro to be wa share 2 bedrooms bi on ma ho no hin na ka betu no ko tu obi e de obi enti ko wa ni fie no mo se ma ho ni ja gate na no anase ba bi e da no ena me ko ba bi afi na ba bi a ise say aye ma mo betwe na o mabubu ade no o mabubu ade no ye o mabubu we na ka ni ntimi ngro so mbu wa ka ni gina echi na ade na ewurem no wache sante be ba ho no kra mo sa adwene ho so ade ase 1 week wi ase no me ko na nim die ko na nim no bibi o ye dia na me ka no sa de bible ko si bibia betwam wi ase ne se ni esiti bibia betwam na no masem ne ntwam entwam we de madam for se ne benz oh yeah there's benz ne dia dan benz because a different brand so ade ase we na ye 19 na make bibi say enye sa ade na ye no tablet pass by ya GVD ye na 3D aba no ye na 3D na aba no 3D na wo da ada o ensa na ye hu ship na munsuo so di wo busa on ship na munsuo so ko ba na ade na enwe na acha na say rest wo busa sa ada sa yi ni di kotu ase enti ebe na munsuo so 1000 years kurampo a enwe na acha na say ense sa okay what I say by that just ye kin enne abefo kwan enne me say so bi betu man ho amawo ho amna no tuo keke no nko an wa anyo kra 1500 million amna na wo tu ne keke no obeto cement be 20 bags wow good iron rods ka ho ubetwa bros be ko be sa apem so be wi na ka wa mo ka kra dan kra nkan paso ubetu da se dan yes oh wo man ho etimi se dan because I don't was I do gusu ni amna na obetu be chembe be se 4 ne apartment o cause you two as won't be that 1 2 3 4 timber or there be say you cry so what you say enti we no we first no get 1500 the one was that they na assign na you cry your mom your presenters no station about 2 hours 2 hours 2 hours na me aduma 2 hours but some no be say o go just say enti bia o bo akọ today bia na so wa nya power yes of course yeah once aduma we dey tie dey ba na ya sha ma obia so we aduma wo nya aduma wo de re 2 hours wo akotena no mo ya ka no bo no de akotena ba bia dinani sika kakra wo nya wasa akose no sua bibi na wo ka wo pie firi wo no na akotena fie liquid soap yi woni me ye ade ma ye and the fresh yogurt eje wa obedi one dance say
fresh yogurt there so for yeah fresh yogurt no eno na wo kan e na me pese yeah trust bima fresh yogurt na ye ne wa ni mo no de bi beba ma size no hu ne bo ye betra de ni ye be num bi ye be kan re na ye de adro na ye mama no ye no de o papa ho e ho hia nya to wa e ho ni hia na o de aka mama fresh yogurt nya no edu e be kan ho asem o say am forward that Jane says fresh yogurt no dia sweet into no a be how it is here then you different no what's your man say it way you make free you buy digest and you now fresh yogurt you buy digest yeah buy digest and you fresh yogurt you two am na ketua bi obi ba no atunu fi a on say first two man wa yes aye chimbers bi man na da won ketenkete bi no ye no be ba ne da won ma we ketua bi wu efie ho mon ye ni toilet ni bi meshi 1000 years kura eshi e na eshi no so ta dane organic manure and fertilizer obetimi adia gu foto e na kura ye san ato okay si e koto nkuko but those that want to buy koto nkuko bi ndi kugunfo amanfo bet unu si eto ye topa ko bi wa fo na ba beto yes ayi pa e di gu asase so ya wo ye no be san ye ska firi ho wo wi e mamu ma fie ho e ya de to wo na wo besua no enne se wo mi si de bia me kan wo besua next one fine nya adwuma kwa na wo fie kwa de adwuma wo fie kwa wo ba ye be tro sika be nsu ade be e na wo so besua no enya na wo du sika kwa ye o obi be sin dan ya wo na wo du sika obi na etua o kasa be ye wo de answer be won so woni miye because eje adwuma be so ye ma mi o sa na ju se ma ju sei sa ni o mi no we o sin ane enya ma ba no aba etu na adwuma na ye be tro ni nna no wo fo sika nkonkon ye do du sika be ya kwanda e te bi kan aka 50 Ghana etimi ye fresh yogurt ma eti ye 100 yi liquid soap 50 Ghana shower gel floor cleaner banku de bia me kan se o kan banku asa buradua na o boka na esa ya asem was a buradua ni he o to be 50 emu ya de na ni so be to more kwa be 50 Ghana ni eyi so wo be to be wie ni wonya wo emu tu na eyi na na wo sa na liquid soap ni eyi no ma na ase okay so what you say aha ti buy digester no obi amra mesua bi ani 3D no okay liquid soap and so has na shower gel and so mix some over yes mon say you can't liquid soap ade a omo ton aduane ene efie mu ne ade no obi ahia ade a efie bi ahia bi se wodidi awie na wodi gu nsa ho ohoro nsa kama o hwedi ne hwam na den kama aworo yi James ni nyina afiri ho ade bi a efie bi ahia obi oton aduane bi ahia obi oye ade a ye de yensa bia no ehia liquid soap a wode ba ohoro wonsa won tensen oniema mu ni ade nyina no ye de ye enti ade a so obesua a ade a involve nipa bebrebia no ska wo what you say because obi ahia bi no o man tem ho kakra no betima de aye adwuma ade akowa no what you say ana ewo shower gel obi ani wa ondware obedware and we na ye ka no wo de sika kakra bi wo ye de guade mo bebre wo de bedware ya no pa wia ne o man nyina de adware saa some months ansa na asa ne bon so ye de awo fom enu tinu ya de a enu so no fie bie ni wa obi nware bo if you shower gel no na is adwale ni na said bia amonchi ni so it's a be funny no atu ama wo so awutibi wetimi afred wa dwenche aba ye be fun no atu na wo so awutibi wetimi afred no wo wase bisa empanyimfo ya wetimi afred wa bisa wo shower gel na metro is shower gel wo kan no wo stress amonchi ni e fie bi ni mu no na je adwale ni also bo mo hu se shower gel ni guadim ni package a onko bu se ba hu ni package no hu se bo no ana no se bori kra na aye yes odo se bori na aye ene oni se okoto ade na we kra na di dare se ebesa ade na me koto dubo ma do di si no ma na no ano di dare e bo okro ba se emwa o se na nkra emwa wo mo de bia na so be go ba wo ba ne e kira wo ya wo de me se emfa nya adwuma wo de emfa nya adwuma wa nkasa no
wonu abusu amanye na mo fa nyare ya kira wade no sawaje na wona bonte ya fa nye adwuma ba ya na ye package ko si abonte wo de so won koto anu bi na hu se obi o si nsuo so hwe gusu ana asa ebepu awuro ni so ni fia no ba wo de wa besu Ghana wo bitini aye wa hwe be se pan ba ko wo de dey na mbeba no bo nsi ebo a 50 Ghana pan no pan akese no ba ai so so akofi na wo bebubu ni sen ana se na ba hihye so ade betwale do do sen okay what you see makeup so e wa sanso na beast making and so e wa ha sempe for be ka sa na me so nsem kakata na banana and strawberry ice cream and so e wa happy ti be jama be for na se maka and so nsem ka ye fa makeup ya de bi a fa nse ma de ehun hia ma pa se bi a o ye program bi wa o ye no obetima ko baabi ni ya ju ska kakraka but ya de simple a wan kasa obetimi ehun so okay me kala ni ni patuntu tutum enema now the way can now the year when ma eyefe what you say but obi wo a say wo yo ba na say wonnim sene wan kasa so ye ho makeup a na ka ka na ka so ko ibu abonte busande na ka ka gra Benjamin me oh na say bi na ko ye bia na wusu ho utimi ye bi abonte ya be 500 Ghana nyina ye be do na say ko ye bi wusu ho pa na e de ko Benjamin so for see ade ase e ti so ono kra no obesua bi anga ko ye bia ye e so de my ya too because anya me ni sisters nyina e baba be sister Augustina munya it makeup e ya de bia oba bia na ye mema nkra ya start mema ye makeup say ya Benjamin then oba ha no o request say ye ma o makeup powder ne oh ya ye makeup emum die enti e ya de a obetima besua o personal we no obetima de aye wankasa ho anase obetima de akoye adwuma because omo bi omo salon na omo ye makeup ni ade no sika wo papa sika wo papa etu besua within 2 days e be kire ama wo hu o say makeup ye wade bi ye nya ne se ne kan ye no ye de screen bi na ebesi wo ne ye ne practical enumre bra beda anapa ye de car ba be fawo ba bia wo da no e de wa ba ba bia ye training no ama ya training wia ya san de car ye de asa ko sim etu we save okay fanese ebi the whole year nyina untu kwan we trip a wo kwa akododo ho mo san sua wade Kumawood bra ni anidie sa wo mu and you on side attraction ne dey say dey share bo anidie bi nya say dey afa so yi enti emfa ho say wo akiri we opportunity a brane even socializing brane ne ayonkofa na nye fe wo be sua de no enti sa na tie makeup no beba omo aya sheda omo sheda sua omo nim omo beba be kirew kama ena bees thank you ene ahwene sebe onu dofo akodem na wo de unsa atoso na kan tasba ewo so mama ne friend tasba what you say ewo so na ewo so ewo so nti awo so na wo so no na no so ye dey na no so wo so nti wo ye oba na ahwene nhu asene a bebre mpe na mi se mempe o se gu ho o ye na wo so mu ni nyina no na e ma mora na mora ne kosoro na mora ne kosoro se aha enti ana enye enkanya fese enkanya fese sebi o enka obi ebe ya ahwene akosan baabi na wo wakoto wa wo ayi brane kire simple na wa kototo ho ne ma simple na wa ye de gu asene ma wo ne ukrunkun a ye tumi bi kura ye din e de to ya so what you say ahwene ne bi e na da me san kama ye de bi ya ahwene eno achi no wo betimi de ye adwuma ahwene a ye de ye mpaboa ahwene a ye de ye bag ye de ye asumade ye de ye key holder ni nyina that day no ye be ye dia ma wo de akofie okay what you say wan kasa be ye na wo kofie ne kutawo
now the call into a idea. Thank you. A idea. Oh, Babes, yes, I did simple. Any day. Now, I sound so I do draw. At the come, what I say. Na, Yadika, do a quadua bassa. Me, Mum, dear, though ideas not free on a buyer, but you test too much. But I believe, say, Oma, I have first a year or more banner. That is opportunity of money. Eh, beer, the best I be, by a bay, no, born a costro. So, it's a way, opportunity, Mawa, your homecoming. Oh, a beer, bready. Okay. And man, you what you say, oh, and I'm a crown, Debbie Bra. Answer, Mr. Benjamin, any Mr. Samuel ever call. Ice cream ness on the be phone in no ama once or if you know wait me a friend now the was same bisano about your numbers no any good screen as no wait me a fan now of a 0200 603 602 0200 603 602 Mr. Benjamin. Na fresh yogurt to know say what big one was. What's a fresh yogurt? Yeah, fresh yogurt to know. What's a one some kakra bi. Me pray was na me per se o kama shefo hu say fresh yogurt na ye trewo ye de bibi eso amasa wo yo ba ana ba ma crampa udi ekọ wanum a ubenya ho fufuro bi ewo ye ka say ye no ma na e be trewo no de ye ade ade be koyi mu bia no ye be kire mfaso de ewo ho on say kodu on say ice cream no no ye wo on say wo strawberry and ye wo banana no ubeti an say vanilla wine no ba on fa kodu nye ba ye de ni ti de kodu ye no. So Mr. Benjamin, my man, because hello. 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 Yes, boss. Me pacho dini baby I can say free. Me pacho 3 months. Me pacho dini. Okay. Hello. Me pacho dini baby I can say free. Me pacho me. Okay, say 3 months so. Me pacho me here. Pero me dijeron que me decía que o pessoal bisa sa say me dijeron que long time 3D apples no entonces me enseñaban no o pessoal sia no kwa ya ye ni nyina package ye de ma wonti ni ma nso ni nyina na wo che ni ma se ba ko no kwa na opedia obi foforo about man so hello no pa omra mesu ba ko pe no na opa omra mbesia so be package ni aye ya no ma no sika nya se wo be ba ko a nya se atebon because 3D no wo busa no odi ya na ebi ye 3D no kwa ya anya okura no almost 800 yeah ya beje wa brusa calculation fee 100 which is 1 million sana la ko ye we. Okay. And the package ye enti normal crab liquid soap ye fresh yogurt see e kira amount for buy o me e kira o no ya nyo kura ye nimu kura 500 1000 ye say ya kan nyina hello Mr. Benjamin obi wa hello good evening me pa so dini baby aka say free pastor me di dia just ka 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 ko me ba so meet you sama paano mo ito sa mga nampacho mo masaya ako ba? Mepacho ya say no ewo Kumase ahojo Atenga Junction eho na Kumawood TV premises no ewo Mepacho ya dasi pi Benjamin na wanu biswa hello going to me engine so fra dinka ye tro mu din ho no hello boss me ba chodini baby aka se free ka to free akra u ka se free akra me ba cho meet you ba cho le me bi se dia me free akra na ba isa na me ba cho u free akra e na wo ba e be ba be si u ketia yeah pampas last stop one e be ba be si u free VIP na so be si last stop usi wa last stop wa kwa bisa ahun joka
Unyanya ahojoka ne pesekim. Usu beti wo Atenga Junction. Ubedru Atenga Junction na ubeti mi afreye. Na chese ya baba fall baby biara wo bia na ye de wa ba Kumawood TV premises baby a chimedie cause na make house 22nd and 23rd February. Saturday and Sunday na chimedie kese we koso Kumawood TV premises. Hello. Hello. Pacho dini baby akase free. Pacho me kasa free oda. Na aduma no ho ayi na me chi na. Me pacho ye na e wo akiri no. Yo baby ti so da. Ye bi ti aba dana aba. Me pacho me ana see you kind no say o wa chichi na oba obetimi aba efiada enwumre Friday enwumre. Ti se Friday enwumre. Me pacho aba Friday enwumre na just wetimi ada kakra. Na Saturday am tutu ya schedule di na ate come. Mpacho na scan yeso. Pacho e cool 300 cedis, 3 million. 3 million no. Pacho ai. Yo ya baba why? Me pacho. No ke me pacho. No. Hello. Hello. Mpacho na scan yeso. Hello. You cool 300 cedis. I'm Mr. Wantini. 3 million. Since you can 3 million, and I'm Mr. Benjamin. 3 million. Hello. Mr. Ben, fresh you got to know what's now. Okay, no, hear me. Yo, Freddie, Emma, I have phone on. Hello, Obi Abba Manaso. Wakat. Freddie, never said Obusa, you know. You see a more of accommodation free. It is a baby of free, but ultimately do a Saturday, no, and a panel they do Friday in the middle. But I will draw a number, keep number. And sure, yeah. So you will see me now, we now, qua. And I will go with Juma, over catch anybody is almost gonna go to Tonyama. Baba, we are over Nadia, Unti Ya, the Antonia man at the actual. I need 3 million and one gas over here. Maybe 3 million banana, one gas over here. And that's it. That's it, people. And the Saturday, Obi Mr. Benjamin. Hello. Wait to me, engineer, I'm so I'm from my. I'm a candidate, you know. Saturday, now, watching. Hello. If I show Dini, baby, I can free. Pacho, I'm a free doing. Okay, Pacho, meet you. Pacho, I say, can I eat you? Pacho, 300 cedis, 3 million. Pacho, me ba, me Pacho, oh, ba, ubesi, so fetching about Besi Okatia. Usu Okatia, Ose Ope, and Hojoka. Unyanya, Hojoka, ni be said, now up, Osu Atinga Junction. We're writing a junction, and our friend number ya free, everybody fall. Mr. Samuel. Yes, the can say Nyankopon ya aduma 22nd and 23rd, which is remember way now watch here and a program no. But modern says oh chira bra na beda Friday next week Friday. Hello. Me Bachodini baby akase free. Hello, me Bachodini baby akase free. Pacho, me kase free atemu down. Me Bacho meet you. Pacho na me find wine fana me ba me si. Me Bacho se ufri e tree na ba ubesi e wo kejetia. Oso besi wo kejetia last stop. Unye si wo last stop wo pe, o se ope ahonchoka. Unyenya ahojoka ne bi pe o se wo ko Atenga Junction. Ubedru Atenga Junction and our friend numbers ye beba be fa baby biara wo gele bia. Pacho me that's it. Hello. Good evening, madam. Good evening, sir. Me Pacho dini baby akase free. Your friend, I'm not talking to you. Okay, Pacho meet you. Pacho na date me Pacho 22nd and 23rd February ya bosumi ya ye wom ya next week and I said me de memene that way le na watch e be
and as ejumedi air costo ewo Kumasi ahojo Atinga Junction and as ejumedi air costo would drop an out for ya ever before baby girl be a cool 300 cedis. Watch over that CP. Okay. Hello. Hello. Good evening, Madam Epajodini, baby. I can say went to me engine so I'm my year. Yes, na me ka say next week na ebaso. Na unim say sa nema we nyina no oba besua. But obi wo ho a no ono ano asini fie. Ono ana aye ne bibia opese e bia ye team no emra emeye bi wo fie man. So hello. Hello. Yeah, good evening. Good evening, boss. Me Pajodini baby I can say free. Pacho me free doma ko bi e friend no kwa me afia. Pacho me ka yi kakra. O je program nyina ya na mo ye na Kumasi nom na ya e wo bi enso. Ntimo mo ye bi sunwa me ya so ye ntimi me sunwa bi. Okay. Me Pacho me mpanyimfo ebeyi wasem bisana no. Bro, enotina ye say o dia na say obetena ka mu beba. Oba aye weekend. Bro, I remember baby ada. Na what to was yes because we a opportunity bi na ye dey mamo a ya te price na so kra e bi asanye ye ba ho a price no be cost too much so ko ye soa e bi a ye equipment ni sa o man be ye ho adwuma ni nyina ba ho a ye do mu kan nyina be sa aka ho ama na cost too much enti no wo mom e fa ka bra na ne beda na ye ma sa akonya no na sua na fa ko Pajwati ase e weekend a sebe de obetime lusua na se bia won kwa sorry but we say no nso no eye nyankopon adwuma na bi ne ye okay obi fufro ewa ahoma no so hello Pacho dini baby aka se free I don't make so free that come so okay Pacho meet you na mo the the budget 22nd and 23rd February. Next week, me that we are ebe ni na ochi. And I said you made the air was Kumasi ahojo Atinga Junction. Ya me adoma ya be bana ya be hwa munyi na mani bi pa ya da so nyame on share management atrasia I say first 100 people on bebano ye wo achede sonko kra de mo first 100 nipa makoma ko 100 a e be di kan ba that Saturday anopa na e be trouble. Hello yes me ba so dini baby aga se free oja me do hello me do Frank oh me manga mi afantini oh okay na date ban budget 22nd and 23rd February me that we are ebe na watching okay na baby amowe manga simi am say mo kwan wagaka oh na mas ne fatai anything I say Friday Black Friday na ya ma baby na kama ebia baby de ma okra no ebia sabio e hokra ye kama e chen baby a oda say baby a we kama e mo wada na ade chi Saturday anopa na e de car fall e de wa ba baby a ye training no okay yentimi emfa ofrefo bia bim ebre no enya ayebre Kumawood Training Institute jubedie na na wani guswa Ochi Ebreno Ayebre Yemema Mr. Sam or Aka the final words atre Adofonia so na Oria na Mr. Benjamin and so Aka the final words atre Ashifu. Yeah, then I make kind say obi wo ho a was seen dan or person we yes 3D bi e won dem obi wo ho person ye biodigester bi e won fie se o person we yes anema ya ye numbers na guso no ofra team no beba abehwe aye estimate amawa ebo no be from kama won so ebebo ayade a they say tiles na dey ade ntu bio we number so it was still dying now person we yes anema bi wo mu no fa number no na frɛ yankopon ya adoma next week Saturday and na ye 22nd no enti bomodin ase wo akiri
na obeba bia bra Friday na beda na Saturday no watimi anya fresh mind na watimi abesua de no na wode kɔ Sunday yepon na wode kɔ kama pa. Mr. Benjamin also work out final words ashefo nyina. Yo, ashefo ni etiefo e de obi biara ase. Okay. Em se dwumadie we de e yo wo nti na ye hye na wo musu nti na yeso ye ho no. Kumawood say de bia e ma wo nsere nkoa e mo ani nye nkoa e mo ani age no na ye de bibi su e ba obotum. Ti na 2020 ye mpanfo atena se say ye mmoa ma adwuma nsa ne dwuma a wo mfa that in TV be who's a man for ye, who na bonting, when I'm out to be, and soon you quite fast way. Ice cream, no man, no my wabon, no Kessica, in and out, and the other curtain in Suano. Bra, Yabama baby ada. As I don't a Juman into the air catcher, a foot and say, Saturday bay, will be piada, wow, that's all baby no. Now a channel. Forms 20 mefa o power 20 mefa o de ofra wo so baby enti antwe wo na atwe number na yetimi e de buku go say hotel na de ma enti ese se ehunu nipa dodo e ba na ye buku e bia na akwombo so de asan beba enti friend ni ani ayesa arrangement no enti na me ya adoma adwuma di no 22nd 23rd amount we 300 Mr. Benjamin ye da CP say enen so obai ni be di say adwuma di me am di jumadi Abraham Medin and Queen AJ Hipsy and Beja for many omotnas a CEO of Kumawood TV Mr. Samuel Dako and Mr. Benjamin oye ejuma Kumawood TV nene yene omochichen and komo efa Kumawood Training Institute training ni baso 22nd and 23rd February bosome ayesimu ye February bosome ye mu memne da we na woche and asa jumadi baso den the bra na babesua ensa na juma papa bi na faye one obo matridom e ma me de say jumadi ebro me tre me VTR sister Augustina on the bo matridom den pa ewo ho MCR so sister Loretta ono enso so na bo matridom pa me PM ochi nozo 1 Mr. Eugene yedasi ye pansans na me DOP Kobe Frank Kayochi yedasi ye pansa dan de nyina mo boy matridom aha na bre be ma kwan e ma ye di jumadi nyina abana vie as usual Queen AJ Hipsy Kumawood Training Institute bra na besua ensa na juma papa yakra Job training. Kumawood Training Institute. Aye Kumawood TV for at the job training. Ghana for nyina. Hello, hi Ghana. This is GH. Kumawood Training Institute is offering the general public a 2 days entrepreneurship program. The enamienu esi ho achretre ensa no nyuma bi te say fresh yogurt. Send ye see ye fresh yogurt. Bees making. Send ye see ye ahwene de to ye ensa ne ye sisi fefefe. Liquid soap, shower gel, floor cleaner, parazone, ice cream, banana and strawberry ice cream. Afei so ye besen so achretre 3D epoxy, biodigester. Na besua wonsa no juma na echine bi yemfra boss umpe we na opeden sansa no juma we nyina no ye de nam ye nu pe esi ho na ya kyerɛkyerɛw we eye Kumawood TV for ana ahyeda akofa a teacher for a oma ben ewo nimdie ewo nsa no nyuma ho se omo betimi akyerɛkyerɛw starting next month and contact Kumawood TV for all the information na besua wonsa no juma na echine bi onso so ye order for Kumawood Training Institute. Start now and be a greater person in the near future. Na wodi abobra eye cool 300 Ghana cedis pe ana say ye 300 Ghana cedis pe e besua sane ma we nyina e de nam ye no pe na eye ba bia ofri bia no obetimi ababi ye nyina ye Bakumase eye ahodwo Atenga junction ba bia Kumawood TV wona se ofra chiri na eba accommodation ba bia obeda no